A comunidade galega foi das últimas en verse afectada por contaxios de coronavirus. Nos últimos días apareceron os primeiros afectados e numerosos centros médicos tiveron que activar nalgunha ocasión o protocolo de prevención. A pesar diso, a veciñanza da contorna asegura non ter medo, pero si estar alerta. Eu creo que se lle está dando moito máis bombo do que se lle debería dar. Creo que non ten tanta gravedade como nos pintan. Pero eu creo que eso non é un pouco asustar a xente. Eu prácticamente con moita tranquilidade, porque non podemos estar pensando realmente que vai acontecer mañán. Miedo no, preocupación alguna, pero miedo no. A ver, miedo no, yo creo que hay que tener precaución. Os veciños demostraron que teñen claras as medidas a tomar para evitar o contagio. Mucha higiene, distancia cuando hay casos, ¿no? Distancia entre las personas. Bueno, sí, estoy tomando mi medicamento, tomando lo que sea vitamina C. Lavarse as mans, non estornudar sin taparse, bueno, o básico dunha gripe normal. Lavarse as mans, tratar de se hai algún indicio, pues non arrimarse as persoas, o método de separación, etc. Tamén están ao tanto dos síntomas que esta enfermidade provoca. Como una gripe, sin más, fiebre, tos y creo que nada más. Es una mucosidad, como si fuera una gripe, sencilla, pero que hay que saberla tratar, sobre todo para nosotros los mayores. Fiebre, tos, dolor en los músculos, ¿no? Y luego los más graves, neumonías y la muerte. Son muy parecidos a los de una gripe, dolor, mocos, tos, todo eso. No que hai máis dúbidas é no protocolo de actuación en caso de sufrir estes síntomas. Ao médico, que me digan se vou ao centro de saúde ou ao hospital, o que fago. Chamar primeiro, non salir da casa, porque máis pronto que salas da casa estás contagiando a outra xente. Ir ao centro de saúde. Ir al médico. Hombre, poñeme en contacto co teléfono que dá a Seguridade Social. En ningún caso acudir ni al ambulatorio, ni al hospital, ni nada, porque si tú verdaderamente lo tienes, lo estás contagiando. Eso, 061 y 112. A pesar dos protocolos de prevención en centros médicos como o de Vilagarcía e o de Cuntis, polo de agora non se rexistrou ningún positivo nos concellos da contorna. Haberá que agardar que a precaución da veciñanza evite que o contagio chegue aos nosos concellos.